Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini ceritanya mau buka bersama, bos. Ini buka bersama. Bos, buka bersama, bos. Keluarga Basir makan bersama, bos. Baksonya ntar biar pada makan. Pakai kuahnya enggak? Kuahnya kuah bakso. Buka bersama, bos. Bakso ada, sirup ada. Seger. Osek kok. Pewawang wisik. Aku nyantai. Nyantai, bos. Iku harganya Basir, bos. Osek ben wong-wong wisik aku keri ya. Bakso enek, bos. Panggang juga ada. Keluarga besar, bos. Panggangnya, bos. Putri wi kosok. Seneng kok aku. Osek keri aku. Ben wong-wong wisik. Bos, makan bersama, bos. Mantap, bos. Basir, Basir. Bos, buat hari ini. Bim. Frank gitu ya. Frank gitu ya. Teri loh. Oke, bos. Ci. Lalu. Wes. Kita. Kita. Se. 1, 2, 3. Lah, ketok. Separuh doang, iya ngarepe lho. Moto iki lho. Kok kono lho, Mas. Ketok. Bisa kita turun lihat tayangan YouTube-mu Bisa toh. Itu santai ada masih tuh kena foto. Ya, justru sebelum makan lipstiknya masih ada. Ya. Keren. Sampai ngomong. Ya. Fotonya setengah-setengah. Vlog. Makanya rapid. Tahu tuh ketok. Bener dong kudu. Pakai 0,5 kalau enggak. Jangan ada yang 0,5. Kalau 5 biar rokok. 1, 2, 3. Bener gak kono loh. Walah. Necret gitu.
Ngopo tak foto. Kene to, tak vlogno kowe. Jo. Kok kene? Waduh man ngene yo. 1 2 Jal. Aku jal. Oh. Aku nggo sekolah. Odi, kok kene tok ya? Ya. Ayo. Di rolu. Sing dideloki kamerane sing iPhone ora kameramu. Tanya, padha iPhone, padha HP kok iPhone kok. Mana Rene nah, lha ngapain di kono? Rene, tak Mana Mbak Rikanya juga? Piye, Ter delok. Pae ndi pae ja. Apik ora? ada. Habaser piye enek kon foto to. Ya, apa tak kabar, Lah halah wis ngene. Terwelu iki lagi teko le. Kok malah kok ning kamar kuwi lho kosok. Ya, adus le. Kowe ngono penting sorak. Foto dong, foto kasih kamera iPhone. Ya, foto ya. Mana? Ora beneran aku moto. Kamera depan ya. Enggak, sampai ning kontak. Tapi itu. Ora beneran moto. Rene oleh. Itu bagian Oh, bagian video tuh ya. Ayo tak dimulai 1 2 3 loh. 2 3 cekrek. Oh, sit. Makasih. Memang ngeblur ya? Belum ya, 0,5 ya? Iya. Jangan 0,5. Nah, bro. Emang Kok ngeblur. malah kata jauh banget. Pak, nama aduh. Di kecil kok aneh. Baleni yo. Baleni. Madep sini semua sik to. Madep 1 2 3 action bos. Wis. masuk. Oh iya. Kene ya. Masuk. Lah udah ya mal foto dhewe. Kita gantengmu lah. Waduh nek kono ya. Dadah ya. Lo dipoto nih lo. 1 2 3 yo. Gak kelihatan teng kono nek kakek ning kono ning lho. Nah. Kok ya lo takoy lo. Prek. Nah, ulap meno. Cara jigas moto ya iPhone. Mas yang jadi lho, Mas. Mantap bos. Mantap bos. Mantap bos. Iki gak nyoncong tak gitu. Iki gak boleh kok nyoncong. Makan bersama bos. Berarti dari tadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Piye ta piye kleru piye nek aku kok moto sapi kaya kena jenis kamera kok. Kosong terakhir di bulan Ramadan 2020. Wes makan bersama sekeluarga besar bos. Tapi THR kok bunganya iki bos, piye iki bos? Alah berengono ah. Besar. Saya tuh ada Dari Jakarta. ibu saya, kakak, Bos. Dek Amel nih kono. Lo, badok ning kono lo, wonge kok wonge. Lo, amel lo. Disepil sih, panggang. Apa bahasa? es garpis dan Ya kok iso Lo melu nakoti balung lo. Piye karepmu? apa tolong lu lagi. Iya. Kok ngombe es tok ndak segone ada dipangan kok. Gila numpak. Mana tegang gak ya pas lagi. Itu makna tegang gak ya pas lagi. Mending diane lho, Bos. Kok kerupuknya nggak laku? Mana? Lah gak ro kemboke Iya lo makan bersama bos. Kerupuk yang berat. Ya udah, Apa? ya udah. Kerupuk bawang.
Kowe caos sih nggo apa, Sir? Bakso. Bakso ndi to kok? Bakso ini juga penutupan. Oh, bakso itu penutupan, Bos. Oke, kok mbok aku tak jaluk bakso ae kok. Wes, duh enak es. Sore hari ini, Bos. Wes. Vlog sore hari ini sepil bakso. Di congor. Congor. Yongko sing teh bakso. Wes vlog sore hari ini Bos maghrib wes tak akhiri vlog malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.